Novi redizajnirani iPhone 4 stigao je u vidi. Tanji, 9,3 mm, s rubom od nehrđujućeg čelika koji služi i kao antena. Dojam retina zaslona na prvi pogled, a pogotovo u usporedbi s prošlom generacijom je odličan. IPS LCD zaslon ima 4 puta veću rezoluciju, a u istih 3,5 inča ima 960 x 640 piksela. U unutrašnjosti kuca Apple A4 procesor poznat nam iz iPada. Telefonu donosi brzinu i veću fluidnost korištenja aplikacija. Ugrađen je i novi žiroskop, puno se radilo na smanjenju komponenti, u njega ide micro SIM kartica, pa je u iPhone 4 baterija veća s 30% duljim trajanjem. Hardwareske novitete zaokružit ćemo s dvije kamere. Na pozadini mobitela je 5 megapikselna s autofokusom, LED bljeskalicom i mogućnosti snimanja HD videa, dok je na prednjoj strani kamera za video pozive, za sada samo u Apple FaceTime aplikaciji koju smo isprobali i radi jako dobro. Novi OS rednog broja 4 donosi napokon i multitasking koji funkcionira, no još uvijek se ne radi o potpunoj slobodi obavljanja više stvari odjednom. Ne podržavaju sve aplikacije multitasking. Podržan je iBook, a moguće je zbog snimanja HD videa i na iPhone nabaviti iMovie aplikaciju. Detaljno o iPhone 4 možete pročitati u srpanjskom broju časopisa Vidi.